anak art catur wangsa.
kenyamanan tekan umah pendidi. Nepok adik kenyam ken beli, ngilangan kenyelima kuli. Yang kekene ayah-ayahan adi, sing duwen beli kita melali. Karena bagiannya berada dini, ngajak adi ni sayang yang benih. Sing pantas ganti belinya kiten madi, yang kini sayang adik hen beli. Ngayah Hendrik bilang wai, semangat ngenang kopi nyiapan darah ngasih. Kita sebilang wai, kan tu sepetekan
tanah di nih rasa yang beli si duit adi ngesaksikan di seliman beli ngurahan Cukup sampai di sini. mejan itu ada di kenangan adi terkesinggah di pikiran sakit mejan ini beli rasa yang adi super dusing pergelaran
biasan kuranane maaf ngubo kucet jabang kesengkaruan undo